Wini November ni som pakwa kum sang ni som ni pali thole ni ani a in zawa in chi baile ve kule Israel Hamas Indona chanchin thar lor khom Israel beihpui thlaknaah mi somnga an thi Israel sipai ti chuan Lebanon an la bei chun zom zela Beirut khopui leilia mi panga an thia Israel khopui Tel Aviv Hezbollah missile wangin mi paruk an hliam ve thung Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuanin ka hai thuthlung siam ni ma se Hezbollah laka tha don chuang loti asoi heti lai hian US palai Amos Hostein chuan Beirut in ka hai in biakna nei turin azin ani medical source ti chuan Gaza hian Israel sipai ti chetna thotan ni khan Palestinian mi somnga vel an thatni in antar langa tual chung thunei to te chuan ei tur tlak chamnan na satakara 8 truck tan puina phur be tu ruk rute chu an beilet mek thon soibok Iran thlo firfia kho be na chungchanga Israel chuan Iraq avao Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan United Nations Security Council UNSC le Iraq sarkar chu Iraq rama Iran thlo firfiak te chet na ti toble ven na ta na ma langal turin angen Gideon Sar hian hengen na hi thotani khan UNSC president he na lekha thona aziak telani Iraq rama Islamic Resistance tia shiat lar firfiak te hian ni kumokra bar thla tangkhan ron zatam tak sahet ziat le arpat tia ron mingan phua chi sang sang te so an lo thon chuak treu to a cruise missile tam tak an kap chuak to bok heng zinga atam zok hi intercept ni ma se thin kha chuan target an kap thei thungani heng ral thuam mangte hian October ni thum khan Israel marlama Israel sipai mun pui be nan an lo mang to a Israel sipai pani thi in mi somni pali an hliam bok Iraq sarkar hian international law noya aram chu ram dangte be na mun pui tan man ani lo na turin mo phurna ni ti in Gideon Sar chuan asoya hetiang din muna hian Israel hian manin ve na tur dik na chanwo ni ti shenon le se kadwani aram le ami poite hum him na turani don phot chuan ti she ani ngai don lo ti in na vo khan bok Iraq firfiak ten Israel an be ve thuan soi Iraq rama Islamic Resistance chuan Israel ram chim lama mun poimo tak chu ron mangin an be ti soin Iran thlop militia umbrella group tia sha ti chuan he poi khoina hi Gaza le Lebanon mi poitinen anin lungrua zialan tirna ni thuan soi Hepol hian ni tin deuh tho Israel ram hi an be na sale Israel sipai te chuan firfiak drone tamzok te chu an lo kap thlato ti an soya G20 chuan Gaza le Lebanon a inkana ti top toni se anti Brazil rama Rio de Janeiro a summit nei nuwa G20 ram try tu te chuan rotna thuan ti chuaka Gaza le Lebanon a inka ti top an phut heng ram try tu somni te hian Gaza stripa mishing te tan puina din munlung chia thlak tak chungchang thu an khel na salea Lebanon a thil thleng mek chungchang pochin feldan tur beng sikina an ngai to ani Palestinian ram chunga chiat na tuar tu mishing omek te puina kalpui dan tur ti puna tul thuan soibok he thut khom na hian Indona wanga mishing te sheomna torna zo zai le angong thalo tak tak te tarlan ani a Israel le Palestine boy na chu ram pani manga chinfelani theina na ngen na om chu anti hlotin vat an doni Gaza hian UN Security Council resolution number sangni zasari somthum panga ne na in mille Lebanon a poin ka hai puan zarna zau tak siamani theinan kanin pum khata Israel le Lebanon indai dan na blue line sir le lama mi puite chu him takin an che nei na an ke le theidon ani ti in G20 summit a ram try tu kal khom te chuan an soi he blue line hian Israel Lebanon le Golan Heights in Kara ramri asiamani crisis group chuan Israel in UNRWA khapna siam chu ti danglamani theina turin khovel angen Crisis group chuan khovel sarkar tin hena Gaza le West Bank ka Palestinian te tranpui to UN agency lian ber UNRWA khapna tura Israel in ruwa manna siam chu ati top na turin thei top chwa ve turin angena UNRWA hian sarkar in tranpuina asiam service poimo tak tak zirna risel na le bolho paina te mi pui kota apechina ni Zirchiang tu te chuan he agency hi Israel le Palestinian boina chinfelna turle Palestinian right of return humhal tura international commitment ai otuanga ngayani ti ina soye
right of return hian kumsang kha zakwa somli pariat le kumsang kha zakwa somruk pasaria Arab Israel Indona atlan chiaimo tharum manga in son chwa ti remo Palestinian te chu an chen na muna kirle theina tura andik na chanbo lam ako kani crisis group chuan Israel in UNRWA aya UN agency dangemo independent charity le commercial supplier te private security contractor te rin chanemo manga thak tura arot na chu soi selin heng ayo tu tura ruat ril ruk te hi ti lo tlin chi ni lo tho soya hetiang tura ruwa man na siam hian Israel in West Bank lak lu tum na le Gaza Strip mun chen khatemo apum puya mo tanga Palestinian te anho chwa chungchanga Palestinian te zinga hlo na le boina na sajok achok thodon ti asoi tel bok Hezbollah rocket in Israel marlama chen ne in le karte anti chia Israel Ynet News chuan Israel marlam ko pui Kiryat Shmona a Hezbollah rocket tam takin chen in le lir the engmosat ati chia a wani thak takin thile lia manum loni in natar lang he report hi Hezbollah ten Israel sana a thotan ni zanlai pel nu loka Kiryat Shmona a karle building te rocket salvo manga anbe nu loka an siamani hemi ma hian Hezbollah rocket te hian Shafram khopui chunga building pakhat chon ka pa mei che pakhat thia Tel Aviv khopui chunga missile lo thlok lot Israel sipaiten anlo ka thak siper wangin mi parukin hliaman twar bok Israelin Beirut abeina nunung berchu Lebanon Prime Minister chen na in UN headquarters bulnaya athenga he airstrike hian Beiruta Zuga kalblat veng po abetila he veng hi mi pui tamna mun chen in mosle kofidor te wanga shiat larani he beina hian chan sang sang nei thea wangin ngai vena hlo hlea nimin thotran nia dakar somni pali chunga Beiruta airstrike voithum thlenna ni a Amani khan airstrike dang pani oma heng airstrike wangyan French embassy bulnaya Hezbollah media hauto Mohammed Afif athia pakhachu Beiruta Mar Elias market Kotler mi pui tam tak omna airstrike athenga heta hian mi tamjok ten nunna anchan Beirut emergency worker te chuan heng ruang te hi anlala chuak me kani Israel airstrike nunung ber pathum na ni bok hi Beirut Prime Minister Office Grand Sirai le Abula UN headquarters ESCWA tanga mitar claim te chawala a atlani heng be na te hi in ka hai puan na tura in biak na kalpui lai me kara thleng chu ni sia Israel in airstrike a kalpui chunzom zelte Lebanon ram chimlama ground strike a kalpui te Hezbollah in rocket ka chunzom zel boruak te hian in ka hai rotlot lina nei theidan tur chungchanga ngai twana atibuai hle Israel in Gaza adona su era of unchecked barbarity mishing te hleiluak takati do da hun laya ashwai ke le tani ati Peter Mohan Maitri Pires chuan heng thu hi UN Special Committee thu chuak le Israel in Palestine be chungchang report a hlan line a soya he report hian Gaza a Israel policy chu genocide nen ainang ring ni ina soi Sri Lanka UN palai ni vebok Peter Mohan hian New York a UN headquarters a member ramtenhena Khovel history hian kan ngoi ring na hi atheng hil ngai lawang atia he kan ngoi ring na hian Khovel chu barbarity hunlai anga kirle turin kongka hon sakani ti ina soitel bok Peter chuan tun main inti du da nang kha atheng le to lawang tia kan tiam chu tuna chuan technology mason tak international law ti danglam ne le thudik lo hlom tak tak te thedar na hnoya athlen phal sakani ta ni ti in poeti thua soi sharing chung sia kan thlir lia mai mai na hian poi soilo nun na hlu tak le international legal system po ati chena salhe ni ti ina soibok Hezbollah in Central Israel be lai khaning thiltinge thleng Lebanon atanga Central Israel lampana rocket kalu ani nuwa thil thleng te hi Israel thunei to te chuan an la chui chiang me kani he thila thlen nu loka Israel sipai te chuan thu chwa siamin Lebanon lataka atanga rocket lo lu chu an lo kap thla ti an nem nget Masir Ramat Gana building pakhat chu chunglama tangin rocket ke themlian tak ron ta tha a kangmeina sataka chuak ta ni Anua Israel police te chuan he thil chungchanga hian thu chwa dangan siama building hi long range missile ke thimin chiang takina sufo ni in an soi Israel sipai te chuan he minhua an chui chian na masabira chuan Iron Dome system matanga interceptor missile chuan surface to surface missile tian soi chu aron kap chuaka Lebanon atanga rocket ron lut enga moza chu tike somvek ti chiang takin an soi chungzinga pakhat chu Central Israel lama atlani Israel air defense system hi chi thuma auma
awal samzonga kanchia thiam theinan soitaila Iron Dome short range projectile munle munka na ta na ni a aero le David Sling system chu medium to long range missile hlade uhlekle hlale zwala tanga mel ma rocket lo thlok kap chetu tan an mang thina ni thu nei tu te chuan thi tam tak anom ti an nem heta liam pakhat chu din muna thalo hlea darkar tam tak nuwa mun himlama an son zui ani UN Agency for Palestinian Refugee UNRWA how to Philippi Lazzarini chuan Israel in Gaza a mishing maktadwai ni chuang te hena tranpuina poimo pek theilo na tura a khapna a plan B ruwa manadang anei lo ti asoya ramdang shwai tu te tonga response awmlo chuan anthisen mo chu Israel kuta atladon ti atlanga puina sahle Gaza a he agency laka khapna dan siam lo tura Israel sarkar soipui turin ramdang te puina nge na ni Gaza firfiak pol Hamas chuan 8 truck ruk na in nam noi gang te be pui thlaknaah security operation anneya mi somni velan that nia soi ania Hamas chuan hemi chungchang a hian tribal committee te nen tho hona thatak anneya Gaza mi puite tana tran puina rukbo tumna ti top atum ani mase Hamas hian an fighter tele Gaza tran puina lu turatan 8 distributor te hena tanga fi anlak saknia pu anni thung Lebanon chuan US ruwa manna athale ni ati Lebanon sarkar chuan Israel le Hezbollah Indona ti top tura US in inka hayrot na chu nasa zokin a thlopa Washington a comment athon main thutlukna final decision abwa sai mek ni in Lebanon official chuan asoi in biakna hian Lebanon sarkar official nai tak pakhat chuan masona na satak kan neya US sarkar nen kan ti fel mek ani atibok Lebanon sarkar official dang pakhat chuan a soidanin Beirut chuan point lang sa then khat chu abula kan ennon theinan US special envoy Amos Hostein lo thlen hun angak mek ani ati Amos Hostein hi tungkar chung hian Beirut te thlengdon ni in thudon na pani ti hian an soya thupui sensitive tak tak soihona tan aming tarlan lo an ngen mase Israel sarkar chuan in doti top tumna chungchanga hian thu chwa engma ala nei lo thung Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanon a inka hai thuthlung siam tumna boruak umma se Iran thlop Lebanon firfiak pol Hezbollah laka beipui thlak chunjom zel don ti asoi nimin jing khan Knesset ne na thua soina Netanyahu chuan thilpoi mo ber chu lekha zia lan lam ani lo lekha inrim na thuthlunga tarlan hi athat zonga thate me mai ma se Hezbollah be na theilaka kanin ven na turba ka Israel marlambia la kan himna Vongreng torin ruah man na fel tak siamin operation kan kalpuya ngai don ani in ka hai siam tumna omma se kan mel ma ti hian inrem na thuthlung an vongreng don ti tu mai nan soi theilo chu wangin kan chan let nai mo in ve nai mo be pui thak na nuwa chan let na emo chau ni lovin Hezbollah hi khwaria engtiangin nge anron che le don kan chelo October ni rukum sang ni somni pathuma Hezbollah din munle anthil ti anga an lo kirle kan phal don lo ti in apuang Knesset thu soina Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israelin Iran be voini result chip chiar takena soya Israel hian April kha abe puya thlakna khan Tehran bula Iran S-300 air defense battery palizinga pakhat chu ati chiat sakti asoi hemi nuwa October thlapop lama be pui thlakna Israel chuan battery dang pathum chuman theilo turin ati top sakvekani hebe pui thlakna hian air defense system dangle Iran missile siamna mun tepo beitelani thuan soibok Netanyahu hian ama Axios report chungchang soife in Israel sepaite chuan Tehran bula Parchin military complex chunga nuclear ral thuam zirchian na mun active tak chu anti chiati anem hetle a hebe na hian Iran nuclear program element poimo engmazat achitel bokani ati Tin tun nai khan Iran nuclear program ti top chungchang chu US President Joe Biden ale President Thanthar Donald Trump patenen an soi ho ti asoya heba ka hian man te chan chwa na tho mek chungchang po asoitela bo in thleng hian mi za somnga palizinga za som pasari te chu kanon hruai ke le to a midang somthum pasari te ro wan doi thak takin andam to lawati bok US official sang berber te chuan Hamas in inrimna siam tora anthil phut maktak tak te chu paithaturin Atei ang anor andu thon soya nakin loka chuan mi zongjong he anon hrai hole vek don ti chu soilawalum nakin loka hostage tam tak po kanon hrai hole ngei ka be sei ni ati US Senate chuan Israel General thuam shal khapdan turangai tua don US Senate chuan Israel General thuam shal na
ขับตุมนาดานเสียมจงจางอันนี้มินคันโหวตอัตลากะเฮมาลักนะฮิโลเมกร์สติจวนอันทลปะอิสราเอลยันกาซาปาเลสไตเนียนซิวิลมีเตมโม rapid aid มันโมตะกัดจันปุยนะทนสวนาติขดไลสักนี้นันสวย resolution of this approval ดูโลลันตีนฮี senator Bernie Sanders จวนอารอนปูลูตอันนี้เฮ resolution ฮีอโลตินเทนตูรินอิสราเอลสรการเล่ President Joe Biden administration เตสุอินเบียกนันในตูรินนอร์อันตุมันนี้Sanders จวนทุสวะเสียมินเฮอินดาวนะฮีอปุ่มปุยเดวทอจูอเมริกันรัลทวามเล่ US เชียเปตูเตซุม$ลูกเล็ดิงอนสอมปริยัดมังกัลปุยนีอติอิสราเอลยัน US อินาเปกชัวปาวน์สังเนียริดบอมชัวมีปุยตำนำมุนาอัตลากะฮามาสไฟเตอร์เคลมเตเบนลมาซิวิลมีจัตมตักอันทียซิวิลมีเลอินโดมีเตทลียร์ชันตุมินเทโตปัสวะเคลมเลนีอติเฮทิลติฮิโมยลาวเลดานโบเชียนานีอติบอก Democratic Senators Chris Van Hollen และ Elizabeth Warren เตจวน resolution เสียมเตฮีอันทบทวนโซยาการมาสาขันวารินเฮียนทบทูสวยนิมินคันเวนฮอลเลนจวนทบทูสวยเวเลบกอันนี้ US ด่านหน่วยจวนคองเกรสยันรำดังรัลทวมชัลนัเลียนทำจูปมโลนะ resolution pass มังอินอับล็อกเทียจุดยัง resolution จูคองเกรสอาโลทิ้งตะกับ pass presidential veto เนี่ยไงเคลโลมาเซ US ด่านจวน resolution file นี่ตัวจวน Senate in vote ทักอ่างไงที่อัตราลังตุนมาจวนเหตียงมาลักนะเฮียนอินเนียลนั้นสตะกจกสวกทีนะอาจารย์จวน sitting president เตจูอติมวลพาวเลชิน Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu จวน January ท่าTrump administration โลอมตัวเนนะอิรันนิวเคลียร์โปรแกรมดาวดานักกงอารัวมันนเสียมเตงไอตัวนนเลอตุมทัวสวย Knesset Foreign Affairs and Defense Committee นั่นกุมนาNetanyahu จวนอิสราเอลินมิสไซล์มังอาเบยอโตนัวอิรันามุนบิกเตอเบยเหล่าชันจู US นอร์นาวางอันนี้เหล่าทัวสวยhostage จงจางฮามาสเนี่ยนะอินเบียกนักกัลปุยเมกจูอันนิมเงตาอิสราเอลจวน hostage ชวติรตูเตนเฮนะสุมลามา incentive เล safe passage อเปกทัวสวยมาสิฮามาสทิลพูด IDF เตชวกเวกตุระพูดนั่นแหละกาซาอัทุนีนะวันจุยเร่งพูดนะอังจีเตจูอิสราเอลตานจวนปมเทยอลันิลาวเนตันยาฮูจวนอิสราเอลจวนฮามาสสิไป infrastructure ติเชียดกงะมาโซนันนะสตะกันในไลน์อารมณ์เรียนนติจักเหล่ากงะอัเทนเจ้าหลอดลิงติอสอยาอบิกตักินมิชิงปุยนะเซมดานทุนุนกงะเอโรอหลอดลิงเลติอสอยเฮียนอิสราเอลินฮามาสนะทอเทนะเลอ political infrastructure ปนิทุนุนตุมนะอติลังเจียงเลUS จวนตุรกีจูฮามาสช่วยตุเตมิควาโลตุรินาวะฮามาส senior official เตจูโดฮาจังอันการาอันตันเชียนีสวยนี่ตุรกีเฮียนอันปูนเฮียนเนี่ยลาวะมาสิฮามาสตันออฟฟิศอดินเหล่าทัวสวย US เฮียนมาอินกัตาร์เนี่ยนะกัตาร์จังฮามาสช่วยตุเตนดชวกตุรินอลาวนอร์ตัวกัตาร์เฮียน US นอร์นันหัวยัดเจนี่เหล่าทัวสวยมาสิอันเงินน่าติโหลดลินปุยตะทวันนี้ US State Department ทุปวงตัวแมทธิวมิลลาร์ชวนฮามาสอังฟิลฟิกปอลช่วยตุเตสุขอยมุนาโปหาดัมตะกะอมพัลสักอันนี้เหล่าตัวทัวสวยบอกเฮมิจงจางอาฮิอันตุรกีอังในตัวเมมบารัมเตโปอหวามเตลนีตุรกีจู US อินดิกเมนต์มาชนเมกตัวคาเลตมิสซาลอังมีเตจูอันรำมาทนกิรตุรินังเย็นบการำช่างเตจวนฮามาสเนนะอันอินซอมนะจูอันติตัวปังไงติอาศัยนนเลบอกรัสเซียอินเฮสโบลาปุยมนีWall Street Journal นารีพอร์ตประกาศจวน IDF จวนเลบานอนโคทังลามาเฮสโบลากุลปุยจังอารัสเซียรัลทัวมันจัดอาหวามจินเลอควอลิตี้จุมักอันติเลSouth Lebanon Indona ni masabera IDF in ral thuam le Indona manrua an man zongjong zinga za asom rukatanga za asom sarivel chu Russia ramasia mania athen cho hlui to a Soviet Union hun lai mi ni a athen cho athar le bok modan tak le kumsang ni somnia siam te po ombok IDF chuan Russia ral thuami Hezbollah ne na direct in a transfer MT hi chiang takin a shelawa ani lo chuan Syria sipai warehouse a transfera chutatang chuan Hezbollah ne na athonani Hezbollah in Indona IDF sipai te aka tamber naral thuam chu Russian Cornet anti-tank missile ni a Lebanon khothlang lama tam takle tunlai model mangte mu ani thu kan thulak na chuan atar lang telbok Russia le Ukraine in Indona ni zakwa somkwa priya chunga thilkheng poimo taktak lor khomte longai thale lokang Ukraine rama Black Sea longchol muna Odessa a Russian missile in chene na ka fu wangin mi somanthia mi somli palin hiaman tuar bok
liam tor zinga hian no pangpalian tela mi pathum chu an din mona thalo hle ni in twal chung official te chuan an soi Russia Ministry of Defense chuan an sipai te chuan Ukraine chaklama Donetsk biala Novolik siva khwa chu an thunun ni in atar lang Ukraine President Vladimir Zelensky chuan khochaklam frontline khopui provoke le kopiang ste atloa kiwifa Russia in full scale invasion ani atanga ni sang khata tlin nuwa atlo ani Kovel chemical ral thuam enfia to Paul the world's chemical weapons watchdog chuan thamasa khan Ukraine rama ni proper work miss biala frontline sample lakna tear gas numa amuti ansoya he team hi enfia tura ruat ni loma se Ukraine le US soidanin Russia chuan trends ti faidan ni lovin tear gas amang ni inan soi Odessa a Ukraine mi te chu thotan ni jing kheng khan darkar somni pali chung zet power nei lovin anom to a achan chu Russia in missile man wangin energy infrastructure te ati chenwala hei wang hian ram puma electric energy thlaknaah pha ani rin ani United States in asoidan in Russia chuan North Korea sipai te ram ria da in Ukraine rama Indona ti zual mek ni inan soya Washington chuan Kyiv sipai ten US siamral thwa manga Russia ram hlatak be aphal sakbok Russia Ministry of Foreign Affairs chuan Ukraine in Russia ram be nan long range missile and man chuan na satakin Indona ti zual don ti asoinon le a chanlet nan na tak om tur thuina vo khan Russia nuclear doctrine ti danglam na turasiam ani to a approve na chaw amamoto ni in Kremlin press secretary Dmitry Peskov chuan asoye French President Emmanuel Macron chuan US President Joe Biden an Ukraine ram chunga US yamral thuam manga beile da phalsak chu thutlukna thatak ani thua soye French Minister of Foreign Affairs John Noel Barrot soidanin France chuan Ukraine hena long range missile pek nuwa Kyiv Russia ram chunga sipai munte abe phalsak turin green signal ani to tia soibok Police President Andrzej Duda chuan Ukraine chu US yamral thwa manga Russia ram thuk taka be phalsak tura thutlukna an siam sak chu Indona hun poimo tak ani theitho soive bokani Slovakia Prime Minister Robert Fico chuan US thutlukna hinna satagena dodala remna zonga inbiak na ti buai tumna amala omngai lo buaina na satak ani thwa soi Hungary Foreign Minister Peter Zijar topo in he thil makle hlom top khokani ti ina soyani EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Russia ram chunga beihpui thlaknaah tan Ukraine tan ral thwa manga be phalsak anrem ti theya be se thu soya Iran North Korea le China ten Ukraine anin dona atan Russia ne naral thwam an supply niya report om chungchanga alungoi lo thu soi Group of 23 major economy G20 try to Karkalta chunga Brazil a thukhom te chuan thu chhuah siamin Gaza le Ukraine boina chuak wanga she om torna te an tar langa Russia Indona zwazir chungchanga inremna thuitak an siama mishing she om torna le somle pailama har sanna thleng te chu an ngai to ber te zinga atelani German Chancellor Olaf Scholz chuan G20 a China President Xi Jinping nen rampani inkara in sumdon tonna le deliver ani theidan tur chungchangan soihodon ti asoya hi China factory pakhatin Russia tan military drone asiam sakmek nia soi aom nuwa ti chua ani Scholz chuan Ukraine Indona tura North Korea se paite tirlu anni chu pomthe ani lo thu Xi Jinping nena ashildon ti asoibok G20 summit a hian South Korea President Yoon Suk Yeol chuan North Korea le Russia te chudan lova sipailama an thoduna ti top turin angen G20 summit neila hian British Prime Minister Keir Starmer chuan Ukraine a thopna chu agenda number 1 alani ring thua soi US Ambassador Linda Thomas Greenfield soidanin US chuan Ukraine tana ven himna lama tranpuina danga pek bele tur thua puang don ti ina soyani Estonia Foreign Minister Margus Sakna chuan Skolsan Russia President Vladimir Putin abia chu strategic mistake remshat na thalawani thosoya heyan Moscow in Ukraine dona konga European in pum khatna ti chaklo hle ni ati
digital advertisement van Ukraine campaigner ti siam chuan November ni sompriat kumsang ni somni pali khan Londona Big Ben chu apal tanga Russia in Ukraine be mek dodal na konga Britain chung het takading turin thucha athon ani EU chuan Iran rek na siam bila hi Tehran in Ukraine na anin dona Russia thlop wangani European Commission hian Iran Shipping Line and Director Mohammed Riza Khibani le midang te so abeyani Iran in Ukraine na Indona muna mantur ballistic missile Russia asonia soyom wangin United Kingdom chuan Iran National Airline le shipping carrier tilaka shek na asyam sakbok ani khati zong kha tunchumata na kanon ti chwale thei te soni e